Pero aku pergi dekat bela. Lebih bela lo nyanyi lebih bela. Lebih ATM si on nyai bi bawah mana obrah lang kampung. Nyai bi peng PKH, nyai jai bulan tu jak bulan loan, sembayang loan. Oh, era nak menumpuk PKH lo. Anak ATM. Oh, anak ATM. KTP nak? Nah. Oh, nya nak KTP je buat ATM ah. Oh, menang ni. Pak so dah pegat Pak Haji. Tak pegah je bak awak dinas sosial. Anjir. Takon? Jadi renung lakai nak pegat Nurul renung tapi nyodon anjir. Oh. Karena lu kan kerjakan tu. Oh, nak pegah bapak kecil ini deh tengok apa? Karena masyarakat ah. Nak pegah bapak kecil ini deh tengok je. Aku kecil kampung ron. Di bangku ni. Pak kecil. Nurul hello tak bawa ke PKH menumpuk peng lagi kau kecil. Ya, menan. Bah? Menan dah ke? Nak doang aku cikul le. Salam ni ku Pak Haji terkah BO. Kon terkah BO, ATM laki ATM bapak kecil. ATM kulun sabar Pak Haji Nurul. Lo kau orang miskin, lo kan janda. Lo kau preman yatim ni pi sabar ATM kulun. Nurul kulun sabar. Nak kun bah? Hanya aje napeng lo ngebi lempe-lempe bantuan le pemerintah. Pemerintah. Ada nanturi pemerintah. Turi. Tor nator mo. Pemerintah kan? Ha? Pemerintahannya Jokowi. Hehehe.